چالا خسفه کو دکویت باشور باجار موصل بدیراتیا 6 کیلومتران دوی چاله دا وکو کسو کارین قربانیان دویجن داعش لدسپیکا بویا دست حالات دار لموصله حتی داوی روژا حکم وان به هزاران خلق کشتی نو آویتینت ناوا وی چاله دا اف چاله چندین جارا ده ویدیو انچکدارین داعش دا در کفتیه دم خلق کشتنو لاشه واند آویتت ناف دا على قول العالم يعني گوری گوتنا خلکی و گوتنا داعشا کودم خلق دگرتن برنا چالا خسفه و کشتن و دایی که میره و ایک جه اوان قربانی آیا جبرکو ایک جهازن امنی بول موصله داعش او گرتنو وکو افجنه دبیجید هندک دبیجن کشتی او آویتیت ناوا چالا خسفه دا لو ما دا خازتیتن لذاتید وکرنا وی چاله دا بهتا کرن يعني يقولون حواء اموات يريدون اگر مری بنیان ساغ بن مدبن اگر لخسف بنیان ناوا گورن بکوم دابن بدوی دیفچون بو هبید داک و خلق چاره نویسیوان بزانید خسف ملمیجه دا خزا بگر ناوی گریه و بدوی لیریان که باش هتا کرن همين لازم يدورون عليها حتى العالم تعرف مصيرها لایەنên peywendîdar razemendiya fermî wergirtiye ku çala xesfe bihête vekirin û hestî û laşên qurbaniyan bikevne ber taqîgehê da ku nasnama wan bihête aşkerakirin. بصراحة أنا يعني راستی خمکا گرانه لسر وی دوری هیا جبر کو اف جهه دیتا جمارتن مزنترین گوری بکم لسر آسته جیهانه هزارهان قربانی تیدانه و نوکه هما هنگی دگل دادگه ها بلندیانه نوا کریه کجمه پاره هیتا ترخان کرن جبو وکر ناوی گوری بکم المباشرة بفتح هذه المقبرة الجماعية. Çala xesfe nûke dihête hejmartin êk ji ewan gorên bikom li parêzgeha neynewa heta nûke çi kes da taw amarên fermî nizanin ku laşê çend qurbaniyan divê çalê da ye lêptinê li taxekê Mosilê li Zincillî wekû vê dayîkê gotî zêdetirî 650 kes bi hevra kuştîne û avêtînet nava xesfe da. كاوع عمر دنجي أمريكا موصل